but the lady na obeba child no one reshape lady no when him the answer and info baby and you lady national within the realms of the spirit obe break protocol bi. Okay. So what you say within the realms of the spirit obe break protocol bi. So what you say edin na dan so no a symbol for bibi wo sunsun enti the so called prophets no mo man ganem one person say the kon bebam. Okay. But je papa John Dramani Mahama ne wo so oresafo no na nkomo obi begina na nkale ni eternity nkomo betima really solid. Mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie na ebre asose munuaba ekwesi kapa enenso mede ebebe sumetiefo ene ahwefo mamunim se ensemu a edi atentwi ewo memene no na yede ebetu nsenie ni epeni nyina ne pomasibe na eye abranti a ne din ene eye Kwame Asare Oben adodo nanim ni se Kwame A+ ne de wababontina wabebo na adwen pan de ache eye mampanyi dada John Dramani Mahama ni nyina eye aproba ye mampanyi na wone eye ne new running mate eye ekọ a chese omukopie event biase ewo University for Professional Studies ewo enkran hanum na ho na ye mampanyi dada edeto eye wo mo ho enim sem oba wobetua eye sika wo mu koko deposit ye ewo all banks a ene de sa banks no mampanyi nana dodanko Akufo-Addo betina konye yi so no chese agugu ni nyina no wobetua wo mu esika ede amom na brante hwese de eye promises ne ekọ na wankasa wanhwa na waye de wadane enkrofo adwema abato no ankoye amfama eye amanyoko MPP enuti waba ababetwi nanim se wonya de okeka no wonya kra na sa fake promises no pa de enya de se nipa ebedi eche na abusia mitwam haba me ba me din senu muchimu ebeba besom fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe abusia for me sanso emamo akwaba ebiem Prophet Bernard Esiam na wote minsa enifa so na safa woda no eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na ye ne no eba betwetwen enkomotika ye ho se de enkomo ne beko no owo ensimbise bia obetimi e de ato comment section ho ne yetimi akenkan na ye busa e de ama prophet me ma wakwaba Yesu oba pasika empombo ko die ya mi ada roma honkonkon se ye dinti ye ho den ede radia sigidi se sorry mane ya safuma mo bia ho ye ya mi adumo bia ho ye prophet ye Kwame A+. Ye nim se wono de untimi hu amanyoko otache so wen MPP so wen this you just bibia ba wobeka eho asem wobebo wo mu achi na ene de ne nsem a wode aba ena mampanyi na proba na one ne running mate ekwa just okokopie ma wo hyehyebo de ma wo mu depositors a wo mu kotu tua wo mu sika to banks a ene de banks no enya adwuma na wo hwe se de eye promises na ekọ na enkoyi mfama no enti waba boten ka che mampanyi dada eye John Dramani Mahama se wonjai se wo make eye empty promises na de na betimi aka fa ho Meda mo ase too much GATV crew nyina ase omo mo hwe yefira mano ne akirikyiri ne benche ye nyari nyamenhyira nyamenchia de chia obia mesero se enyoma we nyina o Bible mu okay oba pa ma menkenkan Bible ne kakra osenkafo nwoma etie ye num yi mu a eye nan eko otifi asemo se ahodaso ne nyankopon anima hobrase erade kyiri nkwasiafo bo hyew so ati ase se obehye se mema otaku ne simpo na wonye so ati ase mekenkan kakra wose se wo so nyankopon bo bia entwentwen ne ma se efiri se oni nkwasiafo akoma papi de wa hyebon oma fa nyinam se wa hyebon ne sene se obehye bon na wa ama so ati ase Bible se onipa ba ko ne nsan so nyankopon ne kata na dodo nyankopon ni ba ko no dodo nsa ne kata nani eji se wo se nipa ne bo bia e wo se ohunu se bo a wase obedi bo se so okay so ati ase but enye se wo beji nipa ni manimu animonyam aba beji nipa vote na wi a
Ukwatina wi ana atoni sikadie ene nneoma bi a ensem fata so ati ase sa wo hwe nneoma we ni sikadie basa ubebu man yehu de wo ye so ati ase yehu nneoma ministers no MPs eye meme ye nyame difo nyame akoa o meme nya politics but adwuma bi wo so de ne puma si bre okay so ati ase e wo se ye ka no kore wo be se ebo empty promises meye we efi ase nya kwa yusulia na fe optimamfo na omani ebetutu aka omo nsem oda aka so be so afedie yade ne nhwa so anyo no ama confirm call ayi ye nkrofo e man nsu ye hu baby on confirm so ati ase a confirm atu akobokina we ni mampani enye yie so ati ase ni minister bi okoto diska koto ma pad de ma ne girlfriend eche sa odi okwa ho nti ase so ati ase kadie basa ne nyoma fun wo mu firi so amammo fun o mebu ye ya hu twamammo boni o mebu yi na wo nipa ba ko agina for MP we agina for vice president wa ba be di president just all the ministerial well positions what did nyina bi afai pad ya na wo hwehwe da papa me chia wo prophet unsema okay dey ase dey endi se amanyo ko no ta wo mu bi menta wo mu o ye gina for no kure so ati ase MPP for be ye wo mu ye free H0T musi enti nya ye 20 years but wo ma ye so ati ase ye you should like free water free ba momo de enka momo ma ye so ati ase kwatre kwa so be ma bibia tie ni din no kure me nya politics so but enu ma bi wo a e wo so ka no kure okay na wasa konwan ya saba so ba we sabe di mampani bio na de ye ni afra enso to ne ya hu a e fom nso ya hu obapa prophet chese me dwi okra me nti ase enso to na tie ne ya hu na de chia ye hu se fom nso ato so ati ase me de make sense ka me for me so betia enkon resign na enkon mo be fufuro na onhohoro ne nsa enye wo nkwani nipa waka se eye former president won resign ye hwe actor prince yi a wono so kan se aden ndc for mu ni obi a won betimi ama na gina se mahama ade de na wono ho eno nti no e wo se won resign free position onsa ye papa no o wani munyam so ati ase e na me penansem me ntan no me penansem ne caliber sa H0T me penansem but enu me bi wo ho a eni kwan so de ne ho fori enu ma ben no de ne ho fori so ati ase wa ba bedi mampani abedi echi wa ba bedi mampani so ati ase vice nyina ni ministerial post wadi ni nyina bi enti afedi empa na wo paaje is it any bre me mfa ne se ewiase ahunya na opa no dodo ana se sika na opa no dodo bible say do sika bebre no sika me ne da okay di opa ahunya de bebre no onyamu mfaso enti ade empa ne wom so ati ase ade empa ne o ba bi a o ka kon ebema ye edi eche ye mfa obuo ne ani die mfa ma no samum ebema na hwere eye ni dia ye ani die ne obuo bi dignity bi ade ma no no eba hwere no na sanke yinim se wa be mampanyi mum na nko benya sa ni di na ede na enu mum na ebe hwere no unsa ye obi o ye adufu de pe ho okay ono de obeka ni nyina aboa na ne nko an nchen adufu de pe enu obi a timamufo ne da na koma so ati ase do obedi kakra but hunu se timamufo ni nchi na akotena ho na enye sa odi ye di ni nyafu no ka cho manga na se ye odwamfunu ye ntewe so ati ase ye wura fi ade ntente no abagina manga na sumpie so so nim se ye wura fi nti de oye ni ye wura fi so ati ase na ntente ntan kese se ye wo ye odwamfunu wo de ade wo kora wo nte how can a man of your caliber or kasa ansem we me respect you all the two parties me respect you bia but enya fine hwede ministers bi to attend the me man mo honorable wo de tie odi no honorable ubu ho ntie ma odi honorable o respect ho na honorable be sa ni manuma we ya honorable na we na chese eye de A+ ka no woni ne ya adwen tie ankontwe ne ho na obi nsumra emegina bi ba hu ne se eye A+ like ochemu no o ma ye ti asese eye one body ba ni statement no ni ebetimi aka say wo refer to eye MP people say
were you not in this country when someone promised to fight corruption, but it is now fighting everyone who is fighting corruption? Were you not in this country when someone promised to use another strategy to fight corruption and use investigation by Manasseh to as evidence that you were corrupt, but now fighting the same Manasseh? Me, I never support you nor MPP. Into one no who say or no wonjina MPP for wonjina NDC afa. Na mom boshe ni ebiaba yendi so into who say one no so ne de no. Nya de say bebem ebia na who say mampanyi dada. What na see no once do twa se wonim se na chiachia. Wo twa ne se wie na wo free so say na ni aba no so wo say metimi atoto nyoma ye. Enti me sa aba bi ma boni be ne wo. Oh, dear, more than no money in Kodia can ever bomb by. So what you say, Prophet? Oh, dear, more dino. Mom fat monoma in an amun in Kodia can the ever bomb by. Samu. Now, man, penny ben or Babasia, dear, so my light free. Coronavirus by head your man, penny or Kufa do ye. More than Kamusishua, and care a yafu. Sikadia by heart. So what you say, by some of a panic to a mind winching. Maybe your politics so bad. Oshana the coachwa. I also listen to Puma Sibre. Okay. If you are Nibu, also the Amaka to us at it. That is a one episode mono. So what I said, the Omo Yan the Anyafe. I know Mamma Basamba Buyan and Yafe, but one says, oh, ye be now ye know in year. That you knew Quebec once. That's all by a way, no matter. Oh, man, producer confirm to a call. Now you want confirm. Yeah, dear, for so the Benya confirm. Ediam faso na the youth of the Yebenya confirm ediam faso pa. Okay, na chesemeti wasi ya all those obey man penny wa ye no maba wa ye no in favor of him sana. So what you say? Ene na be the chirefo ne members of parliament, cabinet members and no ye favor am. Na kan say man penny say makwa akonya confirm tukọ ehin Burkina. Ni wa kan we a chire otimamufo no. Ye onyansa o. Adwene wo ye tirim ye da sumie so, ye so da ye. So what you say about any fair? Oh, man, penny me buno, me respect papa. Me respect you, no for me respect you. Bible says, and cassette or man penny, I would do so, my member one way and Serrano. Now, who be nache? Or Bible. It just answer me meaning Bible, me member Manuntia, but and you may be now, ya, da. So, would see me pow chow. Daddy, ye do, but baby, I can call it. Moi. Mekano kore vote ye babe ontimi nwini da opa abo ene date therefore me can kire you will never win. Prophet asana wasa kwabo so mekano kore ontimi nwini da o obe ha no keke ontimi nwini da obe ha no keke nyame na ya kire ana asa wa na wahunu from the way things are going. The way things are going no me metima busa wa sisi ya. Okay, So what you say but the way things are ontimi nwini abato one da. On resign. Na obi ababe dina no. Woman shaping ye. Woman kasa mu na so wonya hia hunu. Ewo, hwe de ye papa je kufo be ye. So what you say? Minister how this cannot dey wa ba siwasum. But yes we put you on the right track. Ba we de nyafu na mudi. Na prophet unhu say ye man penya oti akonya so yi. Yeah, man penny his excellence na dan kwakufado. One also say obaye no wo hye bobebrea ebinu still na Ghana for binum hu ne say no so no embe mu ye enti no sick for the sake say embe mu ye no de e wo so wo nso nsesa wo mu enyoma mi ti hu ne say no ma say obetimi awe ni because of say promises no John Dramani Mahama former president or promise bi oye bi wantimi anye ni nyina ye man panyin so aba ono so promise ono so ye bi wonye ni nyina enti say right now no say bia wanya ye different strategy or di bebu o man na ebede wahu na watimi aka say onya de so obewin. For me different strategy bi ani ho ya azan fragadam ne 419 ya na Ghana ma time dosh na ekufo da ba ye free SHS wo so ntimi nye enso ampa papa ye timi aye na o president kuro ya asaba be gina ho ebe tumfu kire gu yani a ye ntwema no o but me meka nya me so no kore ontimi nwini da me ye ka me nkwa nka MPP ani o man ga be 40 years. Prophet unsema okay de na je so ye MPP da bi me nya politics o na u bai wo boy for chia da bi me church members for kwa nim say me nya politics but the truth so what you say
ye ba na ye kromfo be che se wo ye kromfo enti prophet eden na ye John Dramani Mahama ye former president why ya ye mampanyi Akufo-Addo ote akonya so wono wonya bi anu nti e ma ne dan so hu ni se wono de odi se wotena akonya so unse obi sebo na se ofofili the greater part so ati ase wa ma mbe ye ni nyina ba cho timia ye bi okay wa ma e ma tan ho adwom hwe se de na ma tan bi o man ganem oba tan be so yakọ mokola 2 o'clock me wa ti bi so okọ kantamantu 3 o'clock me mpene no me mpene o me kwa ko pesika so ati ase nkola school fees me nti o se otia na obi aba se school fees wo de mayi enti ma omo nkwa odi nyoma nso agu kwan mu a wo so de da na odwen wa ne nti ase wei asoma mpani ne nti ase wei papa de ya ose mo de o ntimi nye na e we de 20 years later to come and sana mo be but why ye so what you say wa ma electricity na stable ama ye okay what you say MPC ye kwan wo mu yi ga atesi mu nyina so what you say ye bom price sika be batima mufu abotom so what you say ba mo na mu sisu a enka se e to convoy de ani so what you say ye ne empra no se hotel no kura da wa e wo se bom can say H0T abrace obi anto convoy oh me salute Akufo-Addo me sire rade se o ma ne ntena so ni nchine nche rade man be 100 years kura ma ye so what you say but enipa no wo ho na se na ni brisika onipa bia na ni brade bia no hwinhwima de bia koso so what you say hwinhwima de ni ye kana na bi ni discover bia what you say no mu nchani we katasumo wagadre ni azane for one uhu o madwen so baba MPP for bae no kofo wo mo be ye enwoma si ho no kre senka uyo bi a odwoma ne ho a de JA kofo be ye no wo beto aso so ati ase enti de nka enwumakuo ne schools osisi ya wantime uncomplete or the free aban mu no enka wo ba ne nka wo asede senka wo to aso so ati ase because mo agenda any mo secret plan bi nti no what you say what be unsa ade isu mentima complete adenti na complete won be bi ade no wo no enti sa wo sa se nsa ma second chance enye yie o na se ono so wo bai wasisi adan ni onu so be sisi e blocks to schools yi bi so ono so ne de aka nwura mi mbie so unsa aka nwura mu a Akufo-Addo nso ba no so wo akonya se nkono nso to aso because of wo nso mu secret plan ni wo secret agenda nti no so what you say kata sumo mu aso bi MPP for de omo mu lemu nie NDC for de omo lemu nie enti en de plan de ba de o se fulfill but utu aso na wie ya ye be bon nsema ma se bia wa ya de ba do ba be hu ade ni nso tobo no awie ase no na de na dampan sa enye fe enti na chese ye prophet mi pese mi hu a na ye omen kranka hu hia se ye be yi mampanyo ye ma asofo imu anka se mu ndi omen so because said we share penifo share ye bishop adina sa was started so wakasa ne yi a nkofo bebre e support no e na won so do de abebosu na chese ye be hia eni kwansi ye penipa bia kekese because of say wo penifo bi no madi penifo ye mampanyi penti ye mo mundi no na chese se no hu be hia sa asofo mom na ye mo mundi ye mampanyi adwana na osofo do ntimi ni mampanyi adwa ne yi na se radical so wasoma se kwa na koy na adwuma be da kwa koy osofo no so tie mi a okogina for presidential we can on timi wini da se won do so ye ni nyina on pe ba bi ntina what you say Bible say the nyame afre bi aka nyame asem na wo de azane fragadam bi ene de ma begina for presidency enya adwuma on pe ba bi ntina o ha ne ho asema no god no ko nyama no god so what you say wa wo gina sumpie sukuta tworo kronkron mo nsacha maje munya aduabo munya asawo munya nsanom ena na egusa osofo ba be gina for president say ensa be na no abon nsadin bi ose no bi kura na menum osofo ba be president ensade ni kura na menum na be di president enya nsawo ne bebo na asofo mpo na wo se ane ye ni kwanse edo omo ye na mampanyifo nsoso aye yu omo nsoso sikadi omo de ne na oman no hwa na ye ko ndi David no se nwura ba che rade ma so okosra David ngu be si ne hene so obi anse o na okopatu epa nche sa
enkwala na bedi hu agoro so what you say but se radi si huni a ode ebuo ene ye didie e de ba henie no ho obi ehu a osalutu obre ne ho ase okay so what you say na mesire papa akufo do say the John Mahama John Dramani Mahama eja tu mura mu ono nso nkoto aso okay ni ehu amammo papa o nso mo ye maye na oni wo si e-block na so wantimi awi a adenchira wo nkoto aso now the way we just so enso akwa ye de mon start na nso awi a omoso ba na omoso ba be jesi ho na ese de bi o man Ghana ye team class 1 ye de ye mu nkwa ni mu da ene nso kura piota kura ye toma ye so what you say chiwi steak kura ye toma ye manches ye toma ye enke wose ye ho to ye o man ye tu aye o ye tu aye e o Ghana asase so but ye kura ne ye ho ahia ye de bia ye tu pafuom enti o man no de odi so no e o so hunu se timamufo na o so dwen ye ho kane ni ato abase kosi presidential office one di ma yen ya udi ma mo ni magusua ene mo parliamentary candidate for adantia mo dwen ye ho ye chichi bagwo mo dwen ye ho se ka mo dwen ye ho anka mo beda adwene se ye dai e wo se hia security mantam bia ye hia water e wo se ye overflow so acha se e wo se hu sanity peri ye e wo se bantam bia wo se aye clean ba hwe ade ba ko twa me nsu kura se ye ko 6 matcha mo sa ko fa bosonsonfo aba begu o man Ghana tiri so nsa mu wi amaka se ye ba me ye akonkyere 3 days dry na nyame na ni afura wa kwa ko fura conform tantan wo mo ye bia no mo ni mu sunoyi wo ma begu Ghana tiri so ayi snap se na nanu mo nsamanfo ensa wo sa ba begina so man Ghana Christian country ye ma me ye akonkyere na bi se nyame na ni afura o hwe yen Bible said the word dwane no ni ba bi otete o hwe yen ye bi adachi na o mampani uni wo but enchirima ne be bre okay abrabom ba be ye den timim na wona musa abrabom abi akro na mebo kwa business me kwa koye bi watimi wakame esumu nnuma etu da wona etu fa nnuma gu akwam ema the youth of this country ma emaburu ne nya adwuma nye me no nya first priority ma sikam no mani botom so what you say na mo subudi kakra ye na mo de da bia ye di ni nyafu odi ni bebre nso abafia ba prophet ye de yankomodidie no esi na chese ye de eba na wie ye no Ghana for ye ntu ya dwem ma ye ndandwen da anase ma ye former president won ndandwen da se akonya no se ba betina so bie mesan se akonya de MPP afa straight on chese onyi na adwen kura mfiri so but the lady na obebata ne ho no wo mu reshape lady no onim de antia edinfo bebre ani wo lady ne so no within the realms of the spirit obe break protocol bi okay so what you say within the realms of the spirit obe break protocol bi so what you say edin na da ne so no a symbol for bibi wo sunsun enti the so called prophets of mo man Ghana wo mo mpese sa de kron bebam okay ba che papa John Dramani Mahama ne wo so oresafo no ne nkomo obi begina na nkale ni eta na tin ko betima really solid but one year senti no the so called the other parties prophets no won be fight against but enya adwuma da maame no onwu ene onwu akina nyankopon ode ne nkante e maame no so acha say ko munye ni papa bi ana adwumu da ho ana adwumu da ho fan obetime bu o man na ye nchebre so acha say ye nti ye nti etu otutuo so acha say ye nti sakasaka ya ko be fa ne ntem prophet unsemi de na je say me ma say ye to so de be kumu na bebre ye kasa from the Bible enye ya adwen no kwe so acha say de yankomodidie no esia enesa wo final words and patch of fatu edwama etiefo ni ahwefo ya papa honorable John Dramani Mahama oba manyi but me ye oba me sira odadi ebe ya resign na ma ho kwan aba no oye dan wuntimi mini wo bo mututu gu aso nyina se kokokoko akoje adum guase wo Akufo be floor one time
maybe ndi ma party bia o but no kura e de ye adwuma ya papa Akufo-Addo kosona yi wonwuma pa da dwen oman Ghana ho de John Dramani Mahama antimi amama ye no ye ni nyina enchiri ma no the youth of this country they show daddy corona ba ye nim de waye ya mabu no mu nkostu ye nim de waye enwema ade tututu ye nim de waye mesrawo enanwene nyame odi nkunimdie no ede ama odeda na omo ye tobe jam no mo tobe ahwene pa nkasa wo ahwene pa enkasa kama koba to ya nyankopon obema ne nsani fo ede ama Bible say ohene a wonyansa edi oman animu a oman etoyie but ohene a sabe na adwum kan kakra odi oman animu a oman no tochia anwumre yi sa wutie me e wa chirichiri ne benche oman Ghana mu a mesira wo emfa mfore amanyosem nyankopon o de sihene eno to hene manu ato ba pa Prophet for telephone number 2 ejamaire me telephone number abechi menya me e wo suni Holy Ghost and Fire Primary aha yenya politics me be ka nyame adwen e na de kire oman no 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 385 1633 020 385 1633 mesiramu bo ho ban e wo nyamem dia ho nyamem jai kro no bo jai ewi jase jai kunsum nyuma jai nyuma bia ensam fata na Awurade obem wanyina che manu ato yo abusiafo aha ene edi ejumedie no esi subscribe to your channel no so wonye ya like videos na share fam abusiafo nso so all the social media platform ubetimi so follow yen we IG page @tumaginh_ me amedi ejumedie ho chia me medi ene Exp0ses kapa mene eye Prophet Bernard Esiam ene ne de ye twetwen enkomo dasene ye besane hia makram